Hello, gagayam na imbag nga oras yumanan. Kadagiti sana makamamosyak ni JENA ALMOITE, ang mga kakamakas Manang Bianang, ken ti original nga kinkukwa kadagiti drama ang Manang Bianang, ken BIAG TI TAO a drama. Kapadasan man ni Kabsat Eva, saan napud na nagantin tayo drama, nga makablawa man pa'y Leonida Carambas, dita Alicia Isabela, Jing Montero Natividad, iti Baguio City, ken Gina Paselo, dita Singapore, from Isabela. Kasi man ti kunani Kabsat Eva, Dear Manang Bianang, nadaan na kiti asawa nga anak, dadda kabailan na iti biyag, nga manyan tagapoy ti kinabaknang ti pamilya na, di na maten suruan ti agtrabaho. Tamang namnamalatan iti dagiti dadakkel na kankwana. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Kanayunan ti panagkuyog-yugan ni Celine Anobiam Piolo. Apay awan pa'y plano yung agkasar. Kaya't min ati agsimpa papang. Iso na lang tawan kwarta busbusan may. Awan ba't ngamin kwarta? Saan nyo a problemahan ti kwarta? Ta siyak ti makaamoy ti dayta. Ha? Agpaiso papang? Wen. Kaano aya ti kayat siya pa nagkasar? Bagam tatulagan tayon ti kasar yo. Na kayo papang? Na kayo ti agdesisyon iti dayta. Ta siyak paspasuro taklaan ka na kayo. Sige. Ta kasaritak to nga ron ni mamang mo, iho. Agkasarta ka nun kuna ni papang ko, Eva. Ha? Kuna ni papang mo? Ni papang mo tagdesisyon para iti dayta? Saan ang data, Piolo? Da papang ti da kwarta na. Saan niya ti desisyon da? Isura ti masurot. Anya? Ay, kababainan kadakwada, Piolo. Numabalin, ti kayat ko, di agtaod kumamat kadataadwa ti paggapuan ti gastusan tang agkasar. Kat kwartami mo't kada papang ti gastusan ta? Anak dakmot ta papang? Saan kan a minor di edad, Piolo? Saan ko marumbang amang namnama kapayla ka dagiti dadakkel mo? Sana balay? Tenton matay da papang kan mamang. Sakto ti mangituloy ti negosyo na. Nagsagana kakit di, tadumanon kami ni ti mabiit. Ibagamton karagiti dadakkel mo, tapno masakbayan dati dadanon min. Welcome to JENA ALMOITE drama. Piping lakay. Kabailan nga ta ni Piolo tag pamilya? Apay kumaasaan, kat adamot kwarta tayo. Wen, ngam kasanon no awantan. Ammo na nga ta ti mangimaton iti negosyo ta. Kat di mo mat isuro ti anak ta. Di na ang motor aramiden na. Oy na, mabayag pa yung matay ta marina. Advance unay ngamin ti panagpampanunot mo. Ay, uray ko man no sumapol iti pagtrabahuan na. Ngam saan mo't? No di na kaya't yung trabaho, bayam laeng. Uray tandamot kwarta tayo. Piping. Dumanon tayo kit din, tapno agkasaran na gitidwa. Tanay, kanayo ng ti panagkuyog na. Ang mga noibaga na gititat tao nga awan kwarta pagkasar na, iso adi na pala agkasar. Ha? Kasano abalayan? Nalawag ti saritaan? Wen aabalayan. Kat pagyamanan may no kunayo nga isolder yo amin na magastos. Nabalayan. Yak kaya't nga gastos kayo iti uray sentimo. Ibagayo no nakasapulan amagatang, tamang tedak iti paggatang. Kakaisuna nga anak min ni Piolo. Isa masapol nga ingrande ti maangay akalaysa. Iso nga ure manunto a bisita ti ayaban tayo. Awan problema. Oray ayaban yun to amin na kabagyan yo, mabalin. Mangibaw nagto itiluka na pagluganan yo. Ay, saanen, abalayan. Da kaminton ti makaammo iti dayta. This drama is owned by JENA ALMOITE drama. Agasam man ti maparti piping. Talo abaka kan 15 ababoy. Naimbag numaibos amin. Ang mga numabanglesan tayo. May mayaten ti mabanglesan, ngam ti matukkulan iti aklo, bakit? Saan tayo apakaibabay na no mabanglesan tayo? Ngam sayang. Ipabalkot tayo, karagit iti tao ti masubra. Sana problema na ito? Ay,
Adoonay ti maparti lakay. Apay no ti daddo maket ited talaangan kada piolo tapang rugyanda. Ay na, sa balin to pa na nga itid ko kadakwana, Marina. Anya? Kakaiso na nga anak ta ni Piolo. Isa masapula bongga ti kalaysa. Marina, nangikabilam iti bag ang nangikak iti kwarta. Ne, apay ka di piping. Adda dito'y Iyag mo, ta inak itudun ka nagiti agasawa. Anya? Kitaan dagiti tattao. Ited munto numalpasan ti kasar. Inton nagaawi dun dagiti tattao. Itangaroon, sorpresa karon ka na kwada. Anya? Umay kakit de, ta duwarta amang yawat ka na kwada. Manjak, si kalatan piping, kababain. Pagbainam ko ma, proud kakit di ko maa. Nagbanugan tabot, ti regalo ta ka na kwada. Wen, ngam apay masapul nga ipakitam kadagiti tattao. Ketuan tapno maragsakan na iti agasawa. Marik nada ti kinapatagda ka na ta iti sangwaran ti adu at tao. Unay kalaya, KJ kamatabak bakatan. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Naimbag nga oras yamin, kakabsaan. Noad da regalo yo, kanagiti kakaskasar. Siyempre, adamod kanyak nga amatinobyo. Ngem, sakbay ayawat ko ti sorpresa kanakwada. Ikantay man pa'y iday, tinabara palakpak. Piolo kan Eva, malaksid iti daytoy 50,000 akas a regalo ka na kayo. Regaluan kayo pa itilugan nyo. Tapno adda pagluganan nyo, nukas dyan adda papanan nyo. Ken, saan na aday ta? Agpaarami nagtupay iti balayo, tapno addan kabukbukonan nyo abalay. Ala, mabit lang. Ta, irwar ko to'y kwarta regalo ka na kayo. Ato'y, bilangan niyo. Anya mo ti kasjay nga inaramid mon. Inruar mo ti kwarta iti sangwanan dagiti tattao. Nagadun to pa'y tinagbilib. Pinalakpakan dakpay. Di mula inyawat. Masapul pa'y lang nga inruar mo mo't. Katuan tapno mamati da. Inton ibagada nga glaslas togak. Kanjay lugan kan balay nga imbagbagam. Pudno ka di dagijay. Katuan ikatangak to iday tilugan da. Kaniya ramida kiti balay da. Ore basit la balay. Basta adama ko na pag nagnanda. Apay, masapul pa'y lang nga ibagam dagita ayamo't. Wen tapno ad nga agbilib da kanyak nga ama tinagkasar. Agbilib, no aglibi. Aglibi kay bagbakamad. No adaman aglibi, nagitay managapal at tao na kita, bakit? Adadaki di apa-apalak ida. Anya? This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Adu tinasayang asaga na idikasaryo kani Piolo, anak ko. Nagadaw tinasubra. Uwin nga rod nanang. Adu tinaibulang tanabang lesemut nga minen. Apay mo nga may na nagado ti pinartida. Subra unay dayjay. Diyaka mo akan ni papang. Kasta mati kayat na. Talagan sa ake di abak ng danya. Adut kwartada. Uwan siguro ananang. Agduduma mga mintinegosyo da. Wan matkit di Ngam no agsasaon ni abalayan. Kasla saan na may ibusan iti kwarta. Ni, nadlaw yung magayam day tananang. Wang ngarod. At dapang pangas di lalaki akatugangak. Hanggang style na la siguro mata. Saan na bali a pangas? Tadam pagpangas na ako nada. Nalpasan ti pinaramid ko abalayo, Piolo, Eva.
Anyat makunayo. Agyaman kami unay ka na kayo, papang. Agyaman kami papang. Nagadun tinait-itad yu kada kami. Kais una nga damaytid ko. Malaksid ano awan. Agyaman kami talaga, papang. Nakasingsingpot ka nga, ma. Siya kung ti kagasatan nga anak di tiramaw ti daga. Takasken ka tinagbalin nga amak, papang. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Piolo, may biibusan ti kwartata nga intad ni papang. Kanti parwad iti kasarta. Awanan gastusan ta into no may alawas. Sige, tama pa na kiti balay. Ni, apay manan. Inak dumawat iti kwarta ni papang May salakid daw ko kenkwana, mangtad adagos na jay. Di ka lagbain. Dawat ka dakwada. Kat anak dak nga rod. Patpat gendak nga anak. Kakaisuna nga anak dak. Isa di dak mabali na baybayan. Kat kastamla ka na yun. Mangnamnama kalatan iti anyaman nga itadakan ka. Talaga ka di nga awanan plano nga agsapol iti trabaho? Ada, ang awan mo't nga rod ti master kan. Nagrigat mo't sumapol iti trabaho ita apanawan. Nalaka, no kayat? Diyak mo't kami nakaturpos iti panagadal ko. Mabalin mo mga ituloy no kayat mo. Saanan? Lakaya ko. Sa nabalay, adun to titawidag karag iti dadakkel ko. Uray sa anak nagtrabaho, dan nakasagana apang rugyak taw. Kaano pa'y lamang rugi ka ngay kani? Addan asawam? Madamdamag si kuga kon. Addan ton anak ta. Di ka ngamin unyag dandanag. Amin na parikot, adda solusyon na, Eva. Aginggat adda ni papang, saan ta mabisinan? Nakayumad gaya, mamang. Sumar kayo, Pasensyan, tanay. Nagwara dito unag. Diyak pa'y nakasimpa. Apay, agmay may saka. Napanan di asawam. Mapan ka no agbiro kiti trabaho na, mamang. Anya, apay ngay nga iso ti agbirok iti trabaho na. Rumbang kumaasi ka, Piolo. Tasi ka ti lalaki. Awan nga roadmaster kan, mamang. Amoy mo, sa anak-anakal pa si ti kolehyo. Kat uray anya trabaho ditan basta nadalos at trabaho. Nagrigat mo ti trabaho ti awan nagadalan na. Diyak kabalan. Amoy mo, sa anak ka na iruam iti nadagsa na trabaho. Suruam nga rod nga imanihar ti dadduma a negosyo tayo Tasikan ti mangimanihar iti dadduma. Saan? Uray tadda ni papang. Ison ti makamo karagijay. Ay, kasano daytan ngay. Anya langan ti masakbayan ti pamilyam. No kasta ka akanayon. Aggunay ka mo ta, anak ko. Unay kayo mutin, mamang. Makarengreng kayo. Basta agsao kayo, kasta ti bagbagayo. Naimbagpay ka ni papang, tamaawatan na. Ngamda kayo, saan? Anya apan nakaawat ayati kayat mo nga aramidak, anak ko. Panangisakit mo ter aramidak. Diyak ngamin kayat nga agnanayon ka akasta. Di ka kumalatan mang namnama iti mait-itid mi iti amamkan ka. Addan pamilyam, sabali idi baro ka, sabali itan. Ala, tay turog ko pa'y mamang. Napuyata nak ngamin ni dirabi Kastalata ka na yunan. Mangnamnama kayo itititid ti katugangam alalakay. Ay, kapilitan na kasta Awam mo trabaho ni Piolo nanang. Ay, adamot gayam sadut di manugang yung. Ay, sapay nagkasar kayon. Ure nagkasar kami talaga maumakit ikas nga style na talaga panawak nanang. Anya, ang ikakpay ti kundaway ng agbaliw. Barang agnakaman, kat sumapulan iti trabaho na. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Basol mo no apay akas JJ anak ta Piping. Kasday nga. Awanan, saanan nga agpursigi nga agtrabaho. Takasano, itid ka mo ngamin nga itid iti kwarta kankwan. Uray kumano bagbagaham. Ibagam kumamot asurwon na ti agsalukag. Kam. Apay ay apakasikuram na itakat adamot kwarta tayo. Sabali idi baro ni Piolo. Sabali itan, taaddan asawa na. Kasano ang makasuro kat spoiled mat ngamin.
Amumit, asana nakalpas iti panagadal na. Anya ko matrabaho ti master kan lang ay. Makatrabaho matlat ti tao nga uray awan na iturpos na akurso. Tanyat kayat mo pagtrabahuan na. Agpidot iti basura. Ti amo nang iti tao kat baknang ta. Kalpasan na pagpidotam iti basura ti anak ta. Ay, saan kumamot akas ta ti panagsasaum Kasla tagibas si temetan ti kasta trabaho. Nadalos day ta trabaho. Basura nga ron, nadalos ko namkit din. Di ka man agpilosopo, Piping. Nagalas mo't ti kastan a panagsasaom. Laglagi pem a naggapo ka itirikat. Iso adi ka aguy uyaw, tamade. Wan, amok na ita. Di nakman pagbalin na nakaslaubing nga awan amuna, Marina. Kasta si paglaingam. Di agi palagip iti napalabas. Kanayon ngagsakit ti ulok. Ay, uray siyak nga rod. Pasaray maulawak pa'y no daduma. Inkagpa-check up Taros siyak, may amon ta check up dita. Mapukaw tumutla na ito. Gapula siguro ti podot na ito. Ay, masadutak ama pa nagpa-check up. Gagangay la siguro da ito'y muta. Madimot laeng numaruam iti agas ti bagi. Papang, awan kwartamin. Manol, tiga sa pulam iho. Ibagam, tekan ka dagos. 10,000 pesos ano adda, papang? 1 adda. No awan kwartayaw. Umasideng kalang kanyak, tekan ka dagos, piolo. Agyaman ka, papang. Agduma kayo talaga iti ugali ka ni mamang. 1 na naimot jay inam. Awan nga raw. Kanayon nakasirmonan. Makarengreng. Sana kas ka na kayo. Nakasingsingpat kayo kanyak. Nidak pa'y sinersermonan na polos. Ni mamang lang ti managsermon. When ta feeling perfecto mo't ngamin jay inam. Feeling na husto amin ngar aramiden kan ibagbagana. Wan nga raw. O ala, ikandak nga raw na iti kwarta papang. Inag-igatangan iti masapsapol mi. Sige. Mabit lang anak ko. Ay, wait. Mga lakanton iti sidaan nyo ijay ref. Napundo ti ref mi. Ado, ti kargana. Wan man ngarat papang. Tay supaya gatangan mi kani Eva. Hello? Asino da ito'y? Hello, madam. Da kayo ka diti asawa ni Sir Piping? Ha? Awan. Apay ka di? Intaray mi ngamin dito ospital. Kat 50-50 ti biyag na. Anya? Apay? Anya tinapasamakan ko na? Naatake, madam. Ay, maulawak. Agkupit ti barokong ko. Marigatan ang agangas. Awanan ni mamang ko, Eva. Ay, wen nga rod. Di na nalasatan ti pan nakaatake na. Kat nimat papang. Alanganan ka rin ti biyag na kung ti doktor. Anyan tinapagtang nag iti dadakal ko. Kalat mo't ti kastiyan na pasama kadakwada. Natayon dagiti dadakkel mo. Awanan tinamnama mamang to diti kwarta ang piolo. Iso nga agunay kan. Agtrabaho kan. Hindi nakdagdagan ng trabaho. Ang damot tawid ko, karag iti dadakkel ko. Iso ti aramatan ta. Ay, kasano daytan ngay. Masikuga kon. Agsalukag ka kumamot Kasano no maibus ti tawid mo? Saan? Inutan tayo Sana mapalinti kastoy.
Apay nga ikas dyan. Oh, apay nga agpupudot ka si Mang Patpiolo. Saan mat gaya man ako ko di pa pati negosyo na panawan na. Pinagbayad na kano iti utang na. Aniya? Kan dagiti daddo mapayasan ni Kuana. Napayag mat gaya man ngayon lako na. Ha? Oh, kasano da ito yan? Awan mat gayam ti tawid kadakwada. Tapat iti balay da. Nakalon iti bangko. Papa ng Piolo. Sumurtak iti barkadak. In kami maki-construction. Ah, Narigat na ito at trabaho. Sana ka nairwam. Ang masapol as suruag para iti pamilyak. nasaya at nakapanunot kan. Ang sayang laeng. No idi si bibiyag kumapay lang iti dadakkel mo. Kat nagpaisuro kan amang imaton iti negosyo yo. Nalabit adda ko mapagbiyagan tayo ita. Wan nga rod. Sinayang ko na di agundaway, Eva. Agbabawi ako ngam naladawan ti amin. Anusam nga rod tagtrabaho takasta talaga. Nang runa kat addanton anak ta. Masapol nga agsalukag ka para iti pamilyam. Kat di ka madanagan. Aginggat ka balak. Makitinulong aken ka para iti pagsayaatan ti pamilyata. Nakitak no kasano ti panagbabawi ti asawak. Masyanak ngam anya nga rod nalpasan ti amin. Marigatan ididamo ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw na iruam metlaangan. Katultulungak met ngagsapul iti kwarta babaan ti panaglaklako iti online. Katita danduangan nakmi kat oray kasano maisaksakad mi metlat ta ti biag mi babaan ti panagtintinulong mi nga agasawa. Alakastan, tugayem mo, Eva. Ala gagayam, ditan tinagpatinggaan dita pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos, para iti script kun iti drama to gayam yo, JENA ALMOITE. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.